Donald Trump na worldwide tariff thajin ki banate haujuk worldwide ki economic crash ni aduke mati crash ni madudi Europe India mati inter world crash ni masti history ni haidi America gi mi kya ki paisa loss ni makhoi ki share market down ni Donald Trump the khalam bani America gi mi sing na ma ki tariff plan ase thagat kani khandona adupu bekar tra khare ma ki mathak alternative ni ma ki oina achou kok chik pagi maram oire ma ki matlab protest ni hujik amasung ma angau ni hai kre Trump ne really target tor ki India Pakistan or Europe ki country sing asinate ma ki real target China ni hai adupu atai country di thamko mana China da tarif tawru base homework ya hodre sini aduna makhoi hojik kok sare hojik China da makhoi ki site asidagi naiba horakadori sin ase kaino hai matamta iPhone prithvi the number 1 cell phone oina sijin nari pamti billion trillion dollar yolipa adu kumba iPhone asidani hojik China na sadori se masidagi ahan ba China chappa hodori China gi game plan ase angak panyam chu America ge mayokta sanar kadori se masi America gi oina ngakthi chap oidori amusung masidagi mokhoi nanthok pawa ba phamni kari no hai matamda iPhone ase American company ni Apple ki amasung iPhone tanatana iPhone ki product ke abasu lairi amasung prithibi da makhoi ki product ase bit to bungam ponate iPhone high ka di madu security ki damakta amati madu ki durability ki damakta phabada number 1 ni adubu masigi iPhone ase myam da khalami madu di America da loina production to buni haina adubu masi natti sini 95% iPhone ki pot ase China da ki sarak bani China da sarak pani China da ki already loina packing de ho pira ga America da pi bani America da ki sarak li se chips software asigum basitani aduga atai di loina tauri pur makse China da ni aduga iPhone ki product se amak ki ma ki design amma natraga piece ama launch taw matam da madu lakh piece ni semise masigi pot pur ma se China da chauna factory yungkri madu pur ma ato America ki iPhone company se ki China ka tie up tawnar ka masi China da ki loina masi pira ka America da ki amuk sandorak pani hairi masi mayam de khalak pa America da loina sabani haiduna adu natti China da ki loina tawraga America da ki only 5% Apple ki product ki pot se sema i sara i adu ki matung da loina China da ki torak pani China da labor se masing mi yamna lai hai sing ba ma di skilled mi yamna lai aduga makhoi ki machinery pun mak ase atopa country da lai te sini China ke iPhone ase India da su aso maina iPhone ase atopa country da China da saba sigumna ngamde sini aduna China da hujik America na tariff ama impose tore hujik iPhone ninga ki chap tore hujik iPhone ama product torok matam da hana lupa lakh am sangam bado hojik ti amadagi hene changbu gi wapamni aduna hojik ka iPhone ase yam tang ki bawani iPhone ase yam tang gadori aduka iPhone company ki aduk yam paisa do hojik China da makoina tariff tawra banina madugi ulta same tariff China na makoi da lagai ra banina hojik iPhone production ase mamal yam tang ki dore masida ki hojik iPhone company ki loss oidore masi America ki Donald Trump tarok padagi masi ki impact lak pani aduna iPhone ase hojik production to matam da paisa yam changkhidore aduga karigumba China na hair bana koi iPhone ase koi hojik koi hana koi toramogum to bungamro hair kati chai iPhone production ase just low oikrani amasung makoi hojik ka puthok pada hana puthok pangamro sini hasigum wapom kya leire China na hojik magi game plan ase da iPhone chini han pai gris so karigumba masigi tarif ase Donald Trump na thami pa sumaina atum thamba taragadi hojik iPhone asigi mobile se am high oikini aduga mobile se high women kituna machi leibu for the war pa aduga condition lakpa gi wafam ni hairi aduna iPhone company go enadi hamla satin kok chik ngai ni auda asuk yamna China da laikriba mi se crore India gi mi asum da laikriba di aduga India da su hujik 10 billion dollar ki mathakta market ni hairi iPhone ki market ase India da masida gi amuk heda China ki mi sing sina iPhone paina kribani China ki mi sing iPhone pam bagi wadi kari amuk haine matam da koi gi angang amana kidney yolaga iPhone lai ki hari adu ki wari ni iPhone ngauja bas hojik tax si lagar matung ta hojik ka America ki makhoi ki paisa se
ꯔꯥꯁꯤꯌꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯆꯞꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯆꯞꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯆꯞꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯆꯞꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯚꯤꯚꯣꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯣꯞꯄꯣꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏ ꯐꯪ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯔꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯁꯤ ꯇꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯈꯤꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯣꯂꯔ 500 ꯇꯥꯔꯝꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯗꯣꯂꯔ 1,500 ꯇꯥꯈꯤꯗꯧꯔꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯁꯤ ꯇꯥꯡꯍꯟꯗꯧꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ulta ꯆꯞꯈꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ